cyari kindimo ntabwo narinze kubyiyumvira cyane kuko ni ngombwa ko umuntu iyo avuga mu rugo ategereza kujya kureba abo mu rugo abamureze. Ni Kavumu FC wakuriyemo cyane gikunze kubona abakinnyi hamwe bagira cyindiro cyo kuvuga aho bavuye nabo bakinnyi na mbere mu kayi kamo batera akamuna batera nuko bagira nabo baronke imigisha myinshi nuko bafasha abana bakiri bato bakurira muri equipe bavuyemo bagakomezana n'umutima w'urukundo kuko perezida wacu kuva na kera yaratubwira ko ikintu cya mbere ni urukundo. Iyo ugize urukundo ibintu byose birashoboka. Abakinnyi hamwe bateye imbere rimwe na rimwe usanga bafite imitwaro n'abeza babareze mwebwe gute ubwo bucuti ndetse n'urukundo ruguma hagati ya perezida wacu. Ubucuti n'urukundo hagati ya perezida wacu nuko atuba hafi nawe. Si kuvuga ngo iyo umaze kugera nko mu Rwanda wakinye mu Rwanda ngo bigahita birira aho ngaho, akomeza kuvugisha akakubaza amakuru yawe waraye neza ibintu nk'ibyo, nubwo watera intambwe akakubwira ati kubaje ukomeze, nubwo watsinze igitego akakubwira ati felicitation, nawe uri umuntu mukuru utawibwiriza ukavuga ati umuntu ari inyuma nubwo yandeze navuye mu maboko ye ariko ndacyari umuhungu wiwe. Tubonye ubikoreye ngaha kuri no mugwa kureza Kavumu ariko hari n'indi migwa y'icamwe naho wategekanya kuzocayo bimeze gute. Imigwi naciyemo iyo nubatsemo izina n'imigwi ibiri, iyo migwi ibiri ntabwo nayibagirwa cyane, imigwi yatumye menyekana cyane. Hari umugwi wa mbere n'uyu nguyu Kavumu FC, ubundi ni Aigle Noir, kandi bonda bafise ku mutima ntabwo nibagirwa. Niza souvenir nziza nambi uburagize gutabirira. Souvenir mbi nagize nuko nkiri mu Rwanda nakinye match nagize mu kibuga badukubita forfait. Ni ikintu mu buzima nazofa nibagiwe, kandi twari twamaze kugira control ibintu byose ariko batubwira ati marque ambulance badutera impaka. Ibintu byiza naho n'ubu muracyabibona birimo gukomeza. ariko abatwumva muri kano kanya bumvise ko hari akaganuke wazaniye umugwi wawe wakuru, navuga ko ari wo wakwerekanye wagushize ku mugaragaro mu mupira w'amaguru. Ashobora kubabwira mbega wazanye iki, washikirije iki umugwi wawe? Umugwi wanje nakuriyemo nabazaniye amamayo, nabazanira amaba, sigaye ko aragashimwe nza guhereza perezida. Ubundi agashimo kari kuza kakansanga hano nuko habaye manki ya transfert kuva muri Kenya kugera hano, bayashyira kuri konti yanjye bisaba kongera muri Kenya bite bishyizamo bishyire mu ngiro. Hari abandi bakinyi bari mu mugwi wa Kavumu wahoze ukinamo cyane no mu yindi migwi wagiye uracamo haje no ari n'iyindi, nagaki kajambo baha nk'impanuro kugira ngo nabo bazishobora gushika ugeze muri kino gihe? Ntabwo ari impanuro, ahubwo nuko tujya tubivugana, gusa nuko Imana ntabwo ihereza bose icyarimwe, gusa nabo ndazi inyuma bazabona akantu bazamushimira. Uko 11 muraje mu gihugu cy'Ubwongereza, twitege ko bari iyo nzira yo kubandanirizaho mu bihugu bya kure cyane biragenda gute? N'amasengesho y'abarundi, n'amasengesho y'umugore, n'amasengesho y'abavandimwe, n'amasengesho y'abajournaliste, byose birashoboka na kidashoboka. Kandi imbaraga ndabifite n'ubwo ari abazungu turabirabura ariko umupira n'uwo twakuranye. Tugushimira. Murakoze cyane.